Atëre pra Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër fanderës Jelena Gjukanović me dhënat e cekura si në proces verbal, e që gjendet në masën e paravotimit nga data 28/02/2025, sepse nga data e pacaktuar e në vazhdimsi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtarës vendore të misionit të OSB-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plot dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, e njohur si BIA, duke i ofruar të dhëna, dokumente dhe informacione të ndjeshme të siguruara gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSB-s, ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit agentin rezident të BIA-s Aleksandr Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Gjithashtu e pandehura përmes influencimit dhe ndikimit të saj nga pozita që mbante në OSB dhe udhëzimeve që kishte marrë nga tani i dënuari për spionazh Aleksandr Vlajić dhe zyrtarët e BIA-s, e njëjta gjatë takimeve zyrtare dhe përfilimit të raporteve të OSB-s për pasqyrimin e situatës politike dhe të sigurisë në Kosovë, ka kontribuar në kryimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Republikës së Kosovës, që ka përmes këtyre veprimeve të qëllimshme e pandehura ka cënuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare dhe ka vënë në rrezik serioz jetën dhe sigurinë personale të zyrtarëve shtetëror, qytetarëve të vendit, si dhe personelit ndërkombëtar të misionit të OSB-s në Kosovë. Me këtë e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimsi e ka kryer veprën penale të spionazhit nga ligji 124, paragrafi 3, lidhur me nenën 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Kjo është dyshtar. Specijalno tužilaštvo Republike Kosova podiglo je optužnicu sa brojem 89/24 protiv okrivljene Jelena Đukanović, koja se nalazi u pritvoru od dana 28.2.25. godine, zato što okrivljena Jelena Đukanović od neodređenog datuma i kontinuirano, pa sve do trenutka hapšenja 28.2.25. godine u svojstvu lokalne službenice misije OEBS-a na Kosovu u regionalnoj kancelariji u Mitrovici na poziciji nacionalnog programskog službenika u regionalnom centru u Mitrovici sa punim znanjem i direktnom namerom više puta vršila radnje koje predstavljaju aktivnu pomoć obavještajnoj djelatnosti strane službe. Tačnije, Obavještajno-bezbednosne agencije Republike Srbije, poznate kao BIA, pružanjem osjetljivih podataka, dokumenata i informacija dobijenih tokom obavljanja službene dužnosti u okviru aktivnosti misije OEBS-a, pri čemu je ova pomoć ostvarena kroz brojne komunikacije sa sada osuđenim za krivično djelo špijunaže rezidentnim agentom BIA Aleksandrom Vlajićem, kome je prosledila dokumentovane informacije direktno vezane za ustavni poredak, institucionalnu bezbednost i unutrašnje aktivnosti institucija Republike Kosova, koje informacije su potom prosleđene višim zvaničnicima BIA, naime Ratku Gajtanoviću, šefu BIA za region Novi Pazar u Srbiji, i drugom zvaničniku Ljubiši Bukviću, sa kojim se direktno okrivljena sastala u više navrata u kancelarijama BIA u Beogradu. Također, okrivljena je kroz svoj uticaj sa položaja koji je obavljala u OEBS-u i uputstva koja je dobila od Aleksandra Vlajića, sada osuđenog za špijunažu i službenika BIA,
Ista tokom zvaničnih sastanka i sastavljanja izveštaja OEBS-a radi odraza političke i bezbednosne situacije na Kosovu doprinela stvaranju neprijateljskog narativa prema bezbednosnim institucijama, državnosti i integritetu Republike Kosova, čime je okrivljena ovim namernim radnjama ozbiljno prekršila ustavni poredak i nacionalnu bezbednost i ozbiljno ugrozila život i ličnu bezbednost državnih zvaničnika, građana zemlje kao i međunarodnog osoblja misije OEBS-a na Kosovu. Ovim je okrivljena Jelena Đukanović kontinuirano izvršila krivično delo špijunaža iz člana 124 stav 3 u vezi sa članom 77 Krivičnog zakona Republike Kosova. A pri kupton akuzën Da li e ste njëna? razumeli optužnicu? Po. A ki diçka pa qartë? Da li vam je nešto nejasno? Jo. Je. Atëherë, përpara se më deklaru Pre profesin, nego što se izjasnite u vezi krivice, shkurtimisht po të njoftoj ukratko vas upoznajem që mundesh me pranu da fajsi. možete da priznajete krivicu, Ligjërisht nuk i obliguar me pranu zakonski fajsi. niste obavezni da priznajete krivicu. Pranimi i fajsisë në kupton Priznanje krivice podrazumeva që gjendja faktike si da shkëpuar në činjenično akuzën stanje shërbim koje je opisano u optužnici je istinito dhe me këtë gjykata të i shkollë ovaj fajtor sud će vas proglasiti krivim dhe të ta caktojë një dënim. i odredit će jednu kaznu. Mundesh me bë ankesë Možete da podnosite žalbu vetëm sa i përket lartësisë samo dënimit, u vezi visine kazne, por jo dhe fakt nga je ali fajtura ne jonë. i u vezi činjenice da li ste krivi ili ne. Nëse pranon fajsi, Ako priznajete krivicu, kjo sipas ligjit është ovo rrethonletësuese, je po zakonu olakšavajuća që okolnost gjykata mund të shqiptojë një dënim më i të shumtë. sud može da vam izreče jednu blažu kaznu. A i ke kuptuar Da dhe li këtu? ste razumeli to? Po. A je konsultu mjaftueshëm me Da li ste mbrojtje? se dovoljno konsultovali sa branjicom? Po. Atëherë, në nevojë të Onda deklarimi juaj e treba pranën e vaša pranën e fajsi. izjava da li priznajete krivicu ili ne. Nuk e pranoj fajsi. E qëra nuk e pranon fajsi. Faleminderit shumë.